kuNkulunkulu akho lebusise kama upastor channel Infliki inamba ayisebenzisa uma ungumlandeli uyimember ye channel kuphela kusona isinja 5 ntambama ungawusendisa WhatsApp ungasizama SMS ani bayaqhubeka abanye bayebe lokuthi ethakana mali yena usenza WhatsApp ngaza kwethu uma ungenamali bakhona abantu abachaza amaphupho ongahamba ukukhuluma nabo mina ngicathi sengenze okwanele uma ngizokhuluma nawe mahala ungifonela mahala ukhuluma nami mahala it's enough uma ufuna ungaphekwa lokho anginakho yabo so ngiyacela WhatsApp ungasebenzi ama-SMS ungasebenzi period yabo sibheka la untokozo goqo 87442 sawona phasa ngizwile ke la ichaza ukuthi uma iphuma ke ngesango uPaul uhle uma kodwa uma ingena ke ngesankomo lenkomo emnyama futhi ilo nomnyango ifuna ukungena endlini yenkani ngabe lokho kushoni number 1 asikuveza ukuthi inkomo iuPaul wesidalwa uPaul wethongo yes ingabo Paul wedlozi maybe kwabanye asenza nje number 1 ngokwesintu uma uphe inkomo emnyama kuPaul uma ifuna ukungena endlini lokho kungakhomba ukuthi kungenzeka kunethonga noma ithongo noma ke isidalwa esingcolile esizama ukusondela nobumnyama kulelo khaya uyabona kodwa kwesinye isikhathi singayibheka kanjena number 2 uma uphupha inkomo emnyama ngabe uPaul uma ifuna ukungena endlini ngoba lokho ngasho ukuthi kungenzeka kunethongo elidinga ukugezwa nokuhlanjululwa lilungiswe ngoba lisondela ngodli nobumnyama yabona njoba ukuthi selifuna ukubuyiswa ngenkani noma lifuna ukubuya ngenkani kodwa libe lisondela nobumnyama lisondela nokungcola lisondela lokungahlambuluki 3 yenzeka uma futhi inkomo emnyama kuba uPaul uma ifuna ukungena endlini lo ngasho ukuthi kungenzeka kunomthakathi onivusela anithumele ngomoya omubi wethongo aseliphendulile manje elingahlambulukile ukuze lizodunga ubunhlanhla nozinzo lilethe ubumnyama kuphela so ushuthi kungaba khona nje umuntu ohamba anivusele leli thongo alithumele leli thongo elumoya omubi eseliphenduliwe elingahlambulukile ukuze lizosondela lakhaya lidunge lobunhlanhla lidunga uzinzo lilethe ubumnyama manje yabona phazamisa impilo so lingavela futhi ePauleli yabona azivale ngokuthi ke 4 uma uphupha inkomo emnyama uPaul ufuna ukungena endlini ifuna ukungena endlini lokho kungabuye kukhombe nje lapho uyaqwashiswa lapha ngokuthi kukhona umuntu ongalungile ozama ukuyisondeza emndenini ongenza mhlawumbe niyazama ukumqhelisa lo muntu noma ukuphuma kuye kodwa nakafuna ukuphuma kuyini yabona noma senimbona ukuthi akalungile kodwa lokho efuna ukusondela ngenkani lo mthakashana yabona siyabonga be blessed Siwe ni pasi na matulu, siwe